Igitondo cyiza kuri mwese muteze amatwi radiyo na televiziyo Tuzarutsinda TV ndetse n'Indodo TVN. Turabasuhuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi, twizere ko mumeze neza. Mwese mudahwema kubana natwe mu tubategurira umunsi ku wundi, tubararikira mu mukuru twabateguriye uyu munsi ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi 2026. Amwe mu makuru y'ingenzi tugenda tugarukaho, turakubitira mu gace ka Ibogogo kamaze iminsi kagenda kagarukwaho n'ingabo za FARDC hamwe n'abamayimayi bavuga yuko bagiye gushakira umutekano kari agace ka Ibogogo, abanyamurenge bose babane hamwe neza n'andi moko yose baturanye. Ariko igitangaje nuko mu ijoro ryo kuwa kabiri rishira kuwa gatatu haje kugabwa igitero kiremereye cy'amayimayi cy'izinyeshamba n'ubundi mage mubonaho bangomanzito bayakutumba. Abo ngabo ne bakuriye izi za mayimayi, ariko ziza kugaba igitero mu gihe abayobozi babo bari bahavuye bavuga yuko baje gushakisha umutekano, baje gushakira umutekano kandi gace ka Ibogogo. Ariko muri iri joro ryo kuwa kabiri rishira kuwa gatatu haza kugabwa igitero kiremereye. Iro rose nizo tugenda tubagezaho. Andi makuru turagaruka ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo mu bice bya Kabunambo biri hafi n'umujyi wa Uvira, ubwo ingabo za FARDC zagabaga ibitero ku bindiro bya M23 bakaza kurasa ingabo za leta Kinshasa bazisubiza inyuma mu bice zaje ziturukamo, zaje kugaba ibitero kuri iri huriro bakomeje kugenda bahanganamo mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru aturuka mu misozi y'Ibogogo muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajepfo avuga ko mu ijoro ryo kuwa kabiri rishira kuwa gatatu tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi 2026, abarwanyi ba Wazalendo Mayimayi bayobewe n'uwita Shorengabo bagabye igitero mu mihana ya Bijanda bashakaga kunyaga inka z'abanyamurenge batuye muri ako gace. Kuko abaturage bahatuye babitangaje, bavuze yuko abagwanyi ba Wazalendo na Mayimayi bagaze muri uwo muhana mu ijoro batangira kurasa abaturage bagambiriye no kunyaga inka. Gusa baje guhura n'ubwirinzi bubakoma mu nkokora, ntibwabemera yuko banyaga izo nka kuko ni umugambi wari wazanye abo ba Mayimayi bashorewe n'uwita Shorengabo. Abo barwanyi bahunze berekera mu bice bituye n'abapfurero kwa Segasaza, aho ngaho niho bamaze kuraswa berekezayo. Rero nuko byifashe, murumva yuko iyi delegation iherutse mu Bibogobogo iyobowe n'abakuru b'amayimayi bafatikanije n'uriya munyamurenge wemeye gukorera inda yiwe kugira ngo arangize ubwoko bwiwe kubw'inyungu ziwe bwite ku ngoro. Iriya delegation yabo muzi kuri nta kintu na kimwe yari igamije usibye gusa gucurira abanyamurenge b'Ibogogo babashinja jenoside y'amakura, naho kuzereke n'umutekano baje kubashakira mu z'ukuri ntawo, kuko bahise bahava abazalendo batangira kugaba igitero ku baturage bagambiriye kunyaga inka. Buruva yuko nta cizere abaturage b'Ibogogo bafite cy'umutekano, kuko muri iyi minsi habaye delegation cyangwa se meeting yo kubahumuriza no kubabwira yuko baje kunga ubumwe hagati y'amoko yose atuye muri kara gace ka Ibogogo. Nibwo kera ingabo za Mayimayi zitangize kuza kunyaga inka no kurasa ku baturage. Andi makuru dufite yizewe nuko n'ubundi ibitero za Mayimayi bitari kure biri hafi kugira ngo bise kandi byongere bigabe ibindi bitero mu gace ka Ibogogo. Bigaragara yuko nta mutekano ufite kuhaba, kuko bano babigaragaza bakongoro bangomanzito n'abayakutumba bavuga yuko baje kunga umutekano, ahubwo baje guteza umurindi bano bajenesi bose kugira ngo bakomeze bagabe ibitero banyage n'inka z'abaturage batuye muri kara gace ka Ibogogo. Reka dukomeze n'andi makuru n'ubundi avugwa hafi no mujyi wa Uvira mu duce twa Kabunambo. Aho ngaho nahabarizwa ibirindiro bya M23, ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zaje kubashotora zitangira ziharasa ibisasu biremereye, amakompara aremereye n'ubundi. Muri wa mugambi wabo murabizi yuko ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zitsindwa buri gihe n'iri huriro bakomeza kugenda bahangana naryo mu burasirazuba bwa Kongo, ariko nibo bashotora ba mbere. Rero baje gushotora nk'ibisanzwe baza kurasa ku birindiro bya M23. Amakuru yemeza yuko imirwano yabereye mu gace ka Kigoro, Kigurwe na Kabunambo duherereye mu birometero bibarirwa muri 26 uvuye muri uwo mujyi wa Uvira. Ni imirwano M23 yaje kuyihanganisha na coalition ya leta ya Kinshasa, harimo FARDC, FDLR, Imbonerakure, ingabo z'u Burundi, zose zishizemo kugira ngo zikomeze zihangane n'iri huriro M23 rikomeza kugenda rigwana ku ruhande rw'abaturage. Rero uko niko byifashe, nuko umutekano muri rusange ukomeje kugenda uba mukeya, mu gihe hage haba ibiganiro byinshi birebera hamwe uburyo byakemura aya makimbirane n'imigwano idashira mu burasirazuba bwa Kongo.
uruhande rwa leta ya Kinshasa barayitabiriye ibyo bemeje byose yuko bazarekura cyangwa se bazubahiriza ntabyo bubahirije. N'ibyerekeye n'umutekano murumva yuko ingabo za Kinshasa zikomeje kugenda zirasa ku birindiro bya M23, naho icerekeye n'imfunga baravuze ko bazarekura ico kirasa nkaho cibagiranye. Rero ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ntabwo ziranyurwa, ntabwo ziraheba, ziracatekereza yuko zizambura ihuriro M23 ibice zigaruriye. Nibyo bagaragaza buri gihe bagambiriye bavuga yuko byenda barashe ku birindiro bya M23 hari ibyo bakwigarurira, ariko bikaza kurangira n'ubundi n'ibyo bari barimo babikuwemo n'ubundi na M23 bakomeje kugenda bahanganira mu burasirazuba bwa Kongo. Rero uko niko byifashe, umutekano wo ukomeje kugenda uba mukeya, ingabo zishize hamwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa zikomeje kugenda zishotora ku birindiro bya M23, ariko kandi M23 banza agasuzuguro kuri umugabo Gisegeti ibyo akomeza kugenda abesha mu mahanga ndetse akoresha bene wacu muri propaganda yo kugira ngo azaneshe n'urugamba bizabahekana. Ku munsi w'ejo nubwo nabonye Kongoro avuga yuko ngo MRDP ngo yashinzwe 2016 ngo itangazwa ngo 2005. Murumva yuko ni ibinyoma bakomeza kugenda babesha ndetse bizanabahekana. Njyewe naramwandikiye Kongoro ndavuga ati ese ni gute umutwe washingwa 2016 ugatangazwa 2005? Ibinyoma mukomeza kugenda mubesha hari igihe bizabahekana. Rero uko niko byifashe, Kinshasa ikomeje kugenda ireba abo yakoresha kugira ngo ikomeze ibifashishe muri propaganda, ariko Kinshasa yaratsinzwe haba muri politike haba ku ngabo zo ku butaka yaratsinzwe. Gusa ico basigariyeho ni ikinyoma, bakomeza gukoresha bene wacu kugira ngo babifashishe mu kinyoma no kugaragaza yuko nta bwicanyi bwabukorerwa abaturage b'abanyamurenge cyangwa se n'abatutsi muri rusange. Ariko ukuri kumaze kumenyekana impamvu Kinshasa izatsinzwe muri diplomasi, nubwo akomeje kugenda afata amadelegation yabaye kutumba bamaze abaturage bangoma zito bamaze abaturage akabahuza hamwe na Kongoro kugira ngo berekane yuko mu bice byo mu misozi miremire murenge bigenzurwa n'ingabo z'u Burundi n'ingabo za Kinshasa ko nta kibazo. Ariko muzo kuri dufite amavideo abasaza b'abanyamurenge badafite ico batinya bazabwira ukuri yakutumba akamuga ati ingabo z'abamayimayi z'abazalendo zisiba kuza kutugabaho ibitero zigambiriye kuza kwiba inka z'abanyamurenge. Rero ntabwo twabesha ngo ntitugaragaze ukuri, dufite ikibazo cy'amayimayi kandi turabizi neza yuko ari mu bakuru wabo, ariko bazabaza kutugaba ibitero. Muzo kuri hari abasaza bavugishije ukuri ntaco batinya badacisha hirya bagaragaza ikibazo cy'ukuri. Naho Kongoro yakomeje kugenda agaragaza yuko ikibazo dufite ari u Rwanda, Red Tabara yoherejwe n'u Rwanda, abasaza b'abanyamurenge batamuciye ku ruhande bavuze yuko ibyo ntitubizi kandi ibyo ngibyo nimba byarahabaye byarahutse. Ubu ngubu turi muri 2026, mureke kugenda muzana ibyahutse turebe ikibazo dufite kuri umunsi wa none. Ikibazo dufite kuri umunsi wa none ni FARDC n'abamayimayi, cyo cyo gikwiriye gushakirwa umuti, naho gukomeza kugenda dusubira inyuma kandi intambara yije imbere. No kuvuga ngo politike yari ihari 2016 ntabwo ari ihari kuri umunsi wa none wa 2026. Muzo kuri abantu bazatandukanya ibintu, politike ni ikintu cicara gihinduka. Rero politike yagiye ihinduka, abasaza baramubwira ati turebe ikibazo dufite kuri umunsi wa none tureke kuja muri 2016. Ikibazo dufite kuri umunsi wa none ni ingabo za Kinshasa zifatikanije na FDLR zifatikanije n'abazalendo zikomeje kugenda zirasa ku baturage b'inzira karengane. Rero ni ukuvuga ngo kuri umunsi wa none intambara igeze, ubutegetsi bwa Kinshasa na Gitega bamaze gutsindwa. Ico basigariyeho ni ugufata ari amoko yose cyangwa se bano bakuru b'abazalendo ya Kutumba ngo Manzito akabahuza n'uyu ngo wemerewe gukorera inda yiwe Kongoro kugira ngo berekane neza yuko mu bice bigenzurwa na FARDC nta kibazo gihari, noneho ikibazo ko kiri mu minembwe ahari MRDP. Ariko izi ni propaganda mu by'ukuri ntaco bizabagezaho. Na minembwe nibo bakoze ira blokisi ibintu byafunzwe kubera ko ingabo za Kinshasa ingabo za Gitega babishizemo uwo mwete. Rero uko niko byifashe, no kuvuga ngo uriya ni umukino baza bakina, ariko ikibereka yuko nta mahoro nta mutekano bazashaka muri Gogo, ni ukubera ko bamaze kuhava hakagabwa igitero c'amayimayi. Nizo byerekana yuko n'ubundi bazatsindwa. Ibyo bakora byose ni ibinyoma, propaganda babubaka ni propaganda ishingiye ku kinyoma, ni politiki ishingiye ku kinyoma. Niyo mpamvu bazatsindwa. Mwakoze kuba natwe mwari kuri n'inyamakuru ugenda bagezaho amakuru 5 kuri 5.